Zorica Nikolić, licencirani trener British Councila. Ovde sam u funkciji, u ulozi u stvari, voditelja obuke, koja je trodnevna, zove se kritičko mišljenje i rešavanje problema, uvod u kritičko mišljenje i rešavanje problema. To je obuka koja će biti sprovedena na nivou cele Srbije, a danas, u stvari poslednja 3 dana je u Smederevskoj Palanci za osnovne škole, za nastavnike osnovnih škola u Smederevskoj Palanci. Predviđa se da će oko 6.000 nastavnika u Srbiji proći ovu obuku. Obuka je veoma kompleksna, traje 3 dana, sveobuhvatna je i u jednom delu obuke uvodi se i mikrobit kao novi uređaj u nastavu u osnovne škole, a kao instrument koji može da pomogne, u stvari da na drugačiji način osmisli rad sa decom od 1. do 8. razreda. To će njima biti više zanimljivo, sadrži delove osnove programiranja, na što su naše deca veoma spremna danas, a i radoznala na tu temu. Čini mi se da imaju i predznanja, ali tako, deca sa ovim uređajima koje već od malena koriste. Kažete mi šta je u stvari mikrobit i evo da pomenemo, vi se danas nalazite u osnovnoj školi Olga Milošević. Da, osnovna škola Olga Milošević je naš domaćin 3 dana. Veoma nam je lako da radimo u ovoj školi, škola je izuzetno lepo opremljena, veoma su srdačni i nama je zaista uživanje da radimo. Grupa nam je sjajna, saradljiva i onda je sve lako da se radi. Mikrobit koji dobijaju, u stvari sve škole su već dobile mikrobitove jer su direktori prvo prošli obuku. Mikrobit je mali uređaj, pločica koja se povezuje USB kablom za kompjuter i sadrži te osnovne blokove u kojima mogu da programiraju, pomoću kojih mogu deca da programiraju. Na tom mikrobitu postoji nekoliko LED diodica koje mogu da pokažu srce ili reč zdravo ili njihovo ime za početak kada uključe mikrobit, a kada ovladaju programiranjem na tom uređaju mogu da rade razne projekte koji mogu da se primene u svakom predmetu, bukvalno, tako da, na primjer, mogu da ispituju vlažnost zemljišta u saksiji cveća ili mogu da broje broj koraka koliko su napravili u toku dana ili broj ulaznika na neku izložbu, ulaznici koji dolaze na izložbu. Znači, postoji velika baza tih već mikrobit projekata, jer ova obuka se sada realizuje u 3. ciklusu, znači 2 ciklusa su već bila. U 1. ciklusu je bila cela Vojvodina, u 2. ciklusu je bila Šumadija i Pomoravlje i još 2 okruga. I deca su već radila mnogo projekata. U Vojvodini je bilo i takmičenje na temu mikrobita, tako da dovoljno je deci dati osnove i uputiti ih kako rade, a njihovoj mašti zaista nema kraja i sve je primenljivo i sve je veoma kreativno i lepo.